Kani kedega batesi TV, bat pidang pet ya ki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kawei ka Samla, kabaladan kumba arpasan snem karta. Kabadan Jingduna hakabor perkan, bat kabamla ban keren, kalangat haka apot syale Be-Ijot, Kawei Runar ya uba emparla banteb, bat itu satya hadu menta. Kani ke Jingja kelaja ha West Castles District, kabala pau pertai hadian baki bahye ngasem, jong kani ke Samla kilayelam ban nejpa medical check-up, ha Ganesh Das Hospital Shillong. Haka khatnyau trek mentabnai rempang arhajar arpau. Henry nakaliang jong ki doktor kilayatu penban haki bahyeng, bakani ke Samla kala armet la kumba saubna AA. Ki bahyeng ngasem jong kani ke Samla, haka jengkren bat ke batisi TV kilayatu baki bor penyat jong ka Ganesh Das Hospital. Kilayarap ban pentho da ka ijahar ban mudoi syaki pulen, haka arpu artrek mentabnai rempang arhajar arpau. Kenang baki pulet kin pelong ya ke jing token, bat ke jing tuet yu Runar, ubaran keti haka balik Be-Ijot ya kani ke Samla. Ngamtit dengan lek punya kan, iki pak semira mas panu, kilap bentuk kita, kilap pak police station semira, ngamtit kan. Ngapa dia kelong dia nak kena long nggak ilang kumno dalam jenis suka. Angka kepo jeng ilong ia ped ni ndak itikna sye tangi pensarjan setnya pro nang kepo ngam ia pensarjan ni lai iplang ilong ni lai sye keren be imi be ong ni chia lai sye models ni kana dan ada nota tang ya pak lai ime shalamali Pak led ni shalamali tekan det man baladan khulu. Presiden jong kakasi Disabilities Association uba Starwen Karjana Ulaito baka seng kan saparu da kajingtho syaka Commissioner for Persons with Disabilities kaban chimkia halor kani kajingja. Seng ni penpau kajing sio si krau ba kum kini kijia mar ini idibrio ide badon Jingduna hakabor perkhat mental retardation but hakaju kupor ide bamlat keren ila long no multiple disability prapo person kat kumga disabilities jongki te nakaliang kaseng mario jitip ya kane ni fiukia sibun mga kumuno yalam but hadin bakila pentip sengi te ngala kerpa yaki bakin wan mi sa office jongi banyak keren company yaki aka baro bahia bangi yarap ru yaki kumno bangin tho syaki bol sarkar lakadai syaki pulit lane syaki commissioner for person with disabilities bakin ai yaka bakin penio yaka hok bat banwat benia yau no brio uba le yakane kamsnio kaba ka kampojat kaba long persya yaka hok long brio man brio kumjuru yaka imlang salang te kibabun kibriu kibaran Jingduna Dkhot met kisha nyenben hakum kene kabanta kiba khambun kidehi kibaduna hakabor perkhat lese bat bamla bantren lese kibriu kiba sim kabu kalong ba tang nakadaw ba imlat kren unsim kabu no ban bor yaki kalong ka ba amla ban pidiang haka imlang salang la kadai haka no kono ka bantaro te ni kum ka seng ni kerpat ro ya ka bor jong ka an ba kadai ban simkia haka dei ba kanika kis nomor ba amdei tangkane ni yo jing ti ro wat isya bat bor kiwe kibri kibina Jingduna ada kan met handai mentala kumban nyu prabana ro haka beri gini kis kadang sak penting ada mentah tengi itu ba ting kaan ka pensuki haka beri bakani ka mentah tingim kwa ba kalong mentah na mentah kibri kibina Jingduna kamet kadon kaan kabala tip the right of person with disabilities act arhajar khan rio haba akani ga ak kala yada kala aibor ba hak beri bet kibri kibina Jingduna di kamet kamtam kibaduna hakabor perkhat don kam nakata kadaw
ka andru ka dei ban chimkia ban pentri kam hok ya kane ka hok jongi khnang bangiru aka em lang salang ngin singan habang idon hang no hong ro te ni kumbang itip ine ibe yunda ide ibri be Jingduna hakabor kat iklim le cheno cheno ro le se tang ha plawin tang ha marjan marpa andai kawan kata ka apot ka ba insyalle hadu kata te ladakaan ke simkia kamdan jing satia ba nyokem yo brio